Halo perlok ngapda sababiang sa isian pat channel ka mau bersu channel bạn hang ni video mentang yin pen ba kumno pa yin le khanang bang yin yo pun ki view ha po Instagram mo ta hoi la dang yin le ya kane ka mun ba ka to ka video ka ba pi post mo te kin yi tang ki to ki ba pi dan follow bat ki mo kin yi tang ki to ta din ba pila da ban ton on ye kane pin sa yo shibun kita kin nong pe mo ki pa kita ki on don follower ro kin yo ya ka video chong pi pa ba pila upload hapo ka rip hapo ke Instagram chong pi mo te ho bun apeng chong pi play le chna bhai content ru han rai pila perkhat bi ba phin yo bun ki view mo ma ba pila tre stom han rai phim yo de na ka da ba phim on ye ki setting out tali mo te pe ye ka video ho de ba kot pa kum no yin le bat kum no yin on ya ta setting ba to ki unknown follower ro kin yo yak to ka reel ni to ka video ka ba phi post po Instagram mo te yang ni sedang no kum no ba yin ne te ka ba nang kong perlok on yak Instagram mo on yak Instagram account chong phi ada ni pla da on yak Instagram pin ai na na rom pe ni profile belong kum dot profile nang na rom nang to te den ba phi la da ban ai nang toก็ slow นะบ่แต่ไปนี่ตอนini dot light le ba klik du mo ini balong dash light le mo don ini te nyon nang to ya den ma pila dap nyon nang to te pin lek kham shorom khndiat mo kham shorom te pin yi kan account types antul ai nang to te kan ka ban kong mo ka den kan account types ai ne ba tho switch to proportional account mo klik nang to ya den pi ang to ai be nang ne next te hang ne pin select mo ta ne pila kane ka ba best part am ne pila ben ai be creator mo creator te ne pila ben ai not now la ne pila ben ai continue mo te ne pila ben ada pi kwa ben jon ka Facebook pila ben ai ba ka Facebook page mo Facebook page pila ben ai continue ta ada pi kwa ben bu ta Instagram sudah not now Dekine bro nyo to liki option pihak ban pandap complete your profile get expired kene ka get meta verify kene ro pihak pandap imo klik kum to dekine pen kini pihak ban bu no po bayo mo baya dai bat ka ba pikwa ban bu te kene ka baar kum no kene ada pim follow ikine ro along he da follow ro ka no Then invite your audience, grow your audience. Te pila ben invite hang ne lang pa Instagram lang ba ka message mo SMS la ne lang ba ki pa pidon number phone ya no mo. Te skolek big to la bien. Te hang to tell us your goal. Kene ada kan ko no ro ka ba pi so ya mo. Ka ba pi don ha ka. Message call email boots kene ada phim pendap ro kalong hi kene ada phim pendap ro kalong dengan sambatai habaya dai bat kitoro sa follow ya kene ka osa subscribe ya kene channel ngan sambatai ba te ta kom to perlok te tharai le phile tip hash phangane te save follow ya ngar Instagram nyarang luna bhai follower na mangar shana ka account te kublai shibun nya ja kan do pat hai ki ve ki dio mo ban sawat